Ano? Premature kasi to. Premature yan? 8 months. Oh, kalit-lit. Dapat na moisturize. Masakit ito, be. Dali lang, be, ha. Hindi mo kasi Sir, wag lang sir ha. Intihado lang sir. Kaya ma-post sa Facebook, lo yung bata. Okay din, no? Mas malaki pa sa kahapon ba? Gamay-gamay na siya. Ay, plaster. Plaster. Wait lang. Ano? Bilis. KMGS. KMGS. KMGS na yan.